September ni som pathum Elisha an kai nu chuan heti hi ani a Elisha hnena I hnena ta lak bawa ko ma hian enge ka ti sakang che midil ro ati a Elisha chuan Thlarau chan ni changila ati a lalte pahnih na bung ni changkua Elisha nun tonga tangkhan zirlai lutak te kan zir chuak thayang Elisha kha lalpan Elijah tranpui tu ni tura athlan ani a rin tlak ani zia chu fia na le harsat na manga fin fia ani a lalpan atirna ang zela engkim ti huam le hlen du mi ani rong bol na tlom berpo heldan kong azong lova mo purna te takte po lian pui angin rin om takin ahlen zel zoka amaril rasu khlek milchi lo po ni se lalpan arwat na din mun ang zela rong bol in huam ani renga ra bitina in ngaitlom na le rong bol na zirlai te chu azir zel thin ani an kai nu chuan heti hi ani a Elisha hnena I hnena ta lak bawa ka om ma hian enge ka ti sakang che midil ro ati a Elisha chuan Thlarau chan ni changila ati a ani khan khovel din mun sang te Heleya miro puite zinga mun sang chan emo adil lo donachak bersu Pathianin anung chunga wana asroi to mai tura Thlarau chan let ni chan chu adu ani Elijah din mun lua tur chuan a Thlarau chan let ni aya nep chu atok theilawang ti ashria a chan chu Elijah kha ton hriat nga le kum upat awanga fin na po nei tam ani ti le chu ani kumano pangjok chuan engtikong ma in anei theilo ti a hriat wangani lalpan amarem ruat na a fin na apek atana thok tu lak bo tul ati rengin chumi ai o tu chuan tranpuinan ama hnen lam thlira akongte azo phot chuan tranpuin chakna apethinani anhma ami te aya fingjok te po anni thei achan chu anni lo ti sual to na tele thil to na tangin finna anzir thei wangani lalpan ako ran hi angai sak ema ama hne na tanga finna zong tu te chu khovel eng te anni anga chhun eng anga eng zual deuh anni donani